بياني باش روج باش جود مورنينج و بزرافای زازاکی دبیجن زرافای زازاکی چه دبیجن زرافای زازاکی روز شما خیر روز شما خیر روز روز شما خیر و صباح خیر به گلی تماشاوان اینجا باجار آمده د مکانکی دیروکی و کونارده به میوان خوارا تاشتیال گل دوستان دست بید که از بنی محمد دارا کار میوان منه و خیر سلامت هاتن از بنی سرچاوی ماجی سلاوش بو همو تماشاوانوش بو جناب و همو ام بیشن تماشاوان تلویزیون رو داوید کرد. محمد دارا کار سیاست مداره که باکوی کردستان بنابودنگه هر وصا مافناسه جمالبات کی ناسکریه خویایه جمالبات شیخ سعید پیران شیخ سعید پالو کود بجن جرا هر وصا نویه آمده ازوی امه صحبت بکن گلک مجار هنک کو عمل سری دست بکن لید سری دا ام پیزانن کون سروک اک پارتی شاخه آمده یا بره لین هاوند شاردریا باغلارا کود بن رازان دا ون هم سروک انجمن و هم جیگر سروک شاروان کود بجن جیگر حسین بیوم نها ترکیه اما جو 17 سال بیدره بند سلاتا پارتیا دادو گشه پیدان آک پارتی دایه و بری هند ناف هندک حرکت و تفگر و بزاوین یت کردی دا بونجی لی بله پشتی اون کت ناف آک پارتی در پیواجوه چهار سری دا پشتی کو اف پیواجوه چهار سری خود بو و سایره هندک کرد هند بجن آک پارتی جوه اکسنا خوایا کو جبو چهار سری پرسکری که کرد سیاست اد آفراندا نه دور کتیه بیا وجی وک کردکی او مثلا مونج مالباتا کی وسانا کو بدل دایه بدل مازن دایه جبو ویکی یعنی وقتی کو بجن جبو کردیتی و کردواری چد ناوار نهجمارتن بگمان افتخار و شاهنازی کو انباسا شیخ سعید پالو شیخ سعید پیران که کو نویه وی بیا وجی اک پارتی جبوی پروژین کردیتی و کردان جبو چهار سری جوی اکسن جوی ناونده شمتیه آن هل سر خطا خواهید هن اندیشین دولت چه بون دوان سالان دا هن ترس چه بون هن مترسی چه بون و دولت چی خطا چاره سر کرنا پرسکری که کرد خدال سر خطا سر ریا امنیت و اولهیه براستی خوازیم ناتنا وی آسته لورا 3 سال 4 سال پیواجویا آشتی چاره سر کرنا پسکری که کرد دوام کرد هیئت چون هاتن و گلک رفورمین حقوقی دموکراتیک و سیاسی جی ورده هیدی چه بود؟ بله بگم مثلا کارم بیشن اسیمیلاسیون و انکار و امحا دما آق پارتی دا هات ترک کرن بری آق پارتی ناسنامه کردان لترکیه قد خبون زمان قد خبون محکمین بیشن این اولهیه طیبت هبون آخر گلک تشته بون فقط پشت آق پارتی وان رفورمان چه بود حتی 2015 اف دوام کرد اف پیواجو دوام کرد فقط مخابن ده هاوینا 2015 دا دیسا شر دست بکر لپشت وی چوان 2015 دا شر دست بکر بطیبت شی شر خندقان ناو باجار و باجارو که کردان دا کوچه بود هیدی اف قسمی کو شر دخواستن اف قسمی کو دگو مثلا کرد به چک و به شر و به امیجن آنجا مجادله لشکری آنجا حل ببد دست وان قوت کرد اوه که دگوتن لازمه که برای دموکراسی و سیویل و آشتیانه مثلا چاره سر ببه دست وان ضعیف بود به هزاران زاروک کردان تیدا حیاتا خواه جینا خواه دستان او قاسه جی امیجن زاروک ترکیه اوجی چون و مقابل باجار خرابون ان ضرر مازنجی دا پیواجویا یعنی پروسیا چاره سرکرنا پرسگری کا کرد جوی روجی ای روجی دولت دترسه تشتکی بالکش و گوت
کو او کسین آشتیخاز و آشتیانه المسئله دنهیری نه کو دناو آک پارتی دا جی کو حکومت ده هندک مسئله دا خالا دا اخنات کرن قانعت کرن جبو کو پرسکریکا کرد پرسپکتیفه کی دموکراسی و مافی مروواهیه چاره سر بکن دسته وان لاواز و ضعیف کرد و يعني افتن في وقت يكون ها او كسن كو هز دنا حكوماتي يعني حكوماتي موبيليزات كن او كسن شرخازن يانا کسی کو ترسه دخن دل ترکیه ایرو د روزنامان دا د سیاست دا دستوان قویه وک مگو د ایریش لسر في حکومت چیبو حکومت آق پارتی دن حقیل حکومت آق پارتی چیبو کو حکومت آق پارتی لتوی لهمبر وان شرخوازان 3 سال 4 سال پیواجوی آجوت تبي كوفي بدل دا بله. حتى سرو كومار تركيا جو از بزالم جعر جدخم جرا دايك كردان و دايك تركا جرا هدي نجري اف مسألة جرا چارسر بكم تبي كو اوقا بدل دا فقط د ايريش لسر في حكومتي و لسر جناب سرو كومار چيبو يك خندق بو ايدنجي 15 تیر می ها 15 تیرمه هي ام بيجن تشبث ضربه لشكريه قريجه افتوي بل هيجا بشتوي حكومات شي و قسمي كي دولتي شي في قرار دان حتى دولت خو نجري امنيته تملا خو ساغلام نكه اف تهديدين درواي تركيا و ناوا تركيا جهولي را نبن ام نكارن بيواجوي كا سياسي ديسا بدن بيشيا من فهم كده ها فقط كلمه شي بيجم اوي كو آشتی خوازن اوه کو دخوازن بس ریا سیاستی و آشتیانه و دموکراسی مسئله چاره سر ببه او دیسا دناو آخ پارتی ده هنه بله بلکه دنگ وانزیده دیسا هنه تشتكو من جوا فهم كر يعني هذي وهي هنكو حكومة ديسا وجر سروان كودين خوين بري بگوما لآلية كيجي انها اوبراسيون كي برفره جبوي روجاواي كردستاني لهوليه حکومت به وی اپراسیون چه آرمانج دکه بیاوه حکومت وک مگو وقتا کو اف کمرا پیاده وقتا چه ببه تمام ببه اوی دیسا خندق لمه وگرن او دیسا شر لمه وگر از این zararı که بازم ببینم انا ترسا کردان جیایه حقلیه yani کردین وجلاتا ناوین بترسن حقي وهي ما في وهي كرد بي امي جوار وطني خوش اخا خو دركفن اوي كاميرا عرب تشي ببا استشتكي تتخازن دفردا برسم وباسكر بيقو من داعش بلاي سري همو روشلات ناوين بو داعش جلك خسار دا كردان و خسار دا تركاجي جلك تقيم لتركيا تشي بونو جلك كس المدني يسويل جيانا خوش دستان نها عندك علي كردان دبيشن دما کو داعش هات بو جیران ترکیه د پیواژا کوبانی دا ترکیه چما او چاخ اپراسیونه کی نخواست بکه او نه هندکی سهل بون چه بو نه دست به اپراسیونه کی کر گلو اوج بو دست کفتی کردانه یعنی جی کرد هر لهیوه جی خار دولت کی آوا بکن ترکیه دست لوردان و مداخله دلب که یعنی نل سر مسئله یپگه و پیاده و مسئله دبینن کردان و گفکیش خارد بینه بیا و تركيا في اوبراسيون لهمبر دسكفتي كردان دكي ان وك مقول تركيا آليك لايان هنن دسكفتي كردان جبو بيشاروجا تركيا استقبال تركيا جبو دولة تركيا تهديد دبينن بفي هواجي بروباغندا دكن كسن وك منجي دبيجن دسكفتين كردان جبو تركيا تهديد ننا ان ميناكا مهم هرم کردستان عراقی هرم کردستان عراقی ان دوستن ترکیه او هرمه همان رفلکس ترکیه الهمبر رفراندوم باشور کردستان اجدا بو نشان تبینا وقتا کو اسرائیل و امریکا سناتوری وان پارلمانتری وان به آوای که ام بیجن آشکارا گون ام پشت دادن کردان امریکا پشت ندا بو کردان نه امریکای دا نه اسرائیل دا نه بریتانیای دا ام گرف یا اشکرا زلال بکن دولت لسر منفعت تکریه خود مشینن دولت جانا نابن دوسته
ملتان یان گلان بريزا كار لو بس امريكا كان عندك الين تركيا دغوتن بله ام اف رفراندوم کو بارزاني تخازه بك بدست امريكا بس انها تركيا بامريكا را اوبراسيون هفبش لسوريا كي يعني افتش جبوي بارزاني نروايه جبوي تركيا روايه بيگومان دولت دائما لگورا منفعت خو حرکت تکن وقتا که افرا پرین ام بیجن پارلمانتر و سناتورین امریکایی که پاش پشتا هرمی جی نکرن پشتا رفراندوما کردان نکرن و کردان ل ناوی مسئله دا ایشتن ترک کرن چون بله بوی ترسید هنک ادبیم هیز و قلمشور و سیاست مداران وی ترسید خستن دل ترکیه ایرو چاره چیه؟ چاره اویه یا ترکیه دیپلماسیه جوی هلوسا ترکیه دیسا دیپلماسیه خو به هرم را آجوت yani demek ki yani mesela van haften Davida yandı mehberi embejen veziri harici Türkiye Maraş Çavuşoğlu çu heremi rastla evyam gere bikin yani çare çiye pişte van gotinin mi davi em çi bejin ku em mesele bikin seri hef mesele evyaya lazım e ku ev devletin mazın ku li pey berjewendiye xwe menfiatê xwe digerin em gere bi wasita wan li hev nenêrin Türkiye gere bi çavê wan li Kurdan nenêre çünkü nivîskarên Ewropayî û Amerîkî xusûsen tirs dixin dilê Türkiye Kurd way dibin dewlet Kurd ew ê xeteka Kurdan çêbibe em ê wê xetê bibin bigînin behra spî da ku tirs bikeve dilê Türkiye here bi wan re bibe heval em Kurd û Türk û Ereb û Faris em cîranê hevin û digel Suryan û Aşûr û Ermen em behra بله اسم بارم همو دیتنا کردن و هنک تبسم هذا سروی من بجد شو در هنری مش براد به دبی هون داخفن تاشتی هوا جمدی به لبلا برز آکار هندکی بخواه ان شاء الله تدوی هندکی بخواهش برکو سر صبح زویه تبخو ازش پرساخوی داویش تب که بيجا شرط چه به اپراسیون دبخارا چه بیناگر کو تلق ما دبی خو خلاص کلا خازم برسوام نه به داوی جیبدی کو ام برنامه ایدی بگرن گوتنه بدنس بيجومان ev operasyon li dijî Kurdên Sûriye nine o gere nebe jî. Du tiş gere nebe. Yek ev operasyon gere dijî Kurdan nebe. Muhatapê Türkiye ku piştî ev operasyonê tamamê hizb û partiyên Kurdan min gere. Yani çi em bêjin demokrat, çi sosyalîst, çi êdin Kurd an gelên nav em bêjin Rojavayê dijîn muhatapê Türkiye gere hemû bin. Çünkü Serokkomarê Türkiye salek berê vê hewayê got. بله Got lazim e ku li wê derê gelê wê axê kîne ew gel di bajara xwe da xwe îdare bikin. ما بس تصرف کمار چیه جوی کلمه؟ جوی هوا که چیه؟ Vê hevokê li gor qeneta me em ê rojê pêşiya me de bibînin. Yani ben بلا نه کرد بلا عرب Ev بلا operasyon wexta ku çêbû tehdîta ku Türkiye ji bo xwe tehdît qebûl dike. Belê. Peyedî û em bêjin PKK ji bo xwe tehdît qebûl dike. Piştî ku ev tehdît rabû tawsiya me evyaya li hikûmetê. Nav meclîsa em bêjin Qamuşliyê, Amûdê, em bêjin Kobanî dibe çi dibe Kurd û gelê ku li wê dijîn Ermenî, Suryanî, Türkûmen û Ereb bi hevra xwe îdare bikin. Ev ya mühim xeteka me vegere ê duyan jî projeka Esed yani Beşer Esed û Hafız Esed hebû. Kemera كمر Ereb. عربا Ew kemera Ereb tehdît ji bo Kurd û em bêjin gelên Rojavayê. Gere ew jî nebe. Yani kemera Ereb jî gere çê nebe. Sibê em bêjin di bajarê Kurdan da, navçeyên Kurdan da wexta ku penaberên Ereb bînin li wê cî bidin wan Ereb jî ew ê rehetî nebînin, Belê. Kurd jî rehetî nebînin. Sağ ol. Tevê her tiştê gelên rojilata navîn Kurd, Ereb, Türkmen, Türk, Faris ew ê dawî aştiyeka mayînde نوانده ew ê دا nava xwe da وارد tesis bikin. گلک سپاس صحبتا من لگل برز محمد راکار سیاست مدار مافناس و هر وسا کسا تکیج مالکی ناسکری نوی شیخ سعید افندی پیران لدیروکا آمده نفس سورا آمده صحبتا کی خوش بو ما بردوام کرد تماشاوان هجا
از گوتن زیاده درج نکیم و گوتنامه الاستودیویه شماره ساعت و نوشیجان بی و ساعت و عافیت جبوی همو تماشاوارین بشی